Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Ongko na Radio Bulan Dua Vata San Francisco, Mekauti Kenda Vata Mai.
Totokana I tawi sero I arto mai ndola tuku ani na non te wasining ona wata e nei kawi winaka ni moni tendendai Terra nei is the ka... IT painkiller. Remote. Ka walu ni singa ni vula January, au kenda wake ke muni tiko ani e na wewa no e so ni seama tiko me kina e nei kawi winaka ni moni tendendai, singa lewu tiko se sai kawi se sa mbongi lewu sara. En wanu ndui anda tiko kina, ia nda waka winaka ni soli tiko na I dhengo ni mbula, ka rao ni nda mai wei se mati tali tiko kina, e na duana non te wasining ona wata e nei kawi winaka ni moni tendendai. Ka rua tiko ni madhawa ni ambaki vauongo, rono ndolu rua sanga vulu kawai. Wakadhawa, sa wakadhawa tiko na I tostosa no I taka ni nda tō mbula winaka tiko, no I taka talenga ni tosa winaka tiko na kia ngarawi tiko na vi kaiso, e tō nawu tiko me kina, tō sa tuwana tiko mai, na ngona mai dhawa kina na ambaki sa oti, mai teke wutali tiko in dua tale na ambaki vau. We ke tō e sanango, e sai merika ngo ke tō wake la saratiko na mbatambata, e na taini wura ngo, merika tō dhako e wake la saratiko ngā kina na mbatambata, ke na ndraki uda e na bebo no e so, lutu tiko na uda de wata e na bebo no tali so. We ke tō wake la itunga na mbatambata ngo, ka tukuni tiko ni na matha ngo, e na sona singa na wake la itiko kina na ndraki susua na uda. Tau tiko na uda ia, ke tō ndo waka winaka taka wake lewu ni ndau tō na uda ia sanango, baleta ni lewu na ngo ni ndo mamatha, ndo mamatha tō, ia, dina ni nda wake la tiko na ndraki mbatambata, ndo talangana kau waka samataka tiko, ni ndau rawa ni nda nguele dhava, o ia me nda ngunuai, ngunuai waka lewu, ni nda mbatambata tiko vango, e na ndrenre talitu ngā kina bunga be kianda, me nda ngunuai, me nda na ngunuai tiko, e na kia na lewu ni wai vero rau ke na ngonda, sera ndo ka na vuni wai, nda ndo me walu tiko na mbilo wai, me nda ngunuwa, e na veisinga, ia, ndo tale na itukutuku e au waka muri tiko mai ni tukuni a walu na mbilo ai, kena mbali ai senga ni kina ki me wine rock, rau ni ko na walu tiko na mbilo ai, rau ni na wili tali tinga kina na ti, sombeka na waini moli, o na ndongunu watu, ia kenda tō saki lawi naka tiko na waini moli, se na wai me tiko kina na suka, ndo ngana ka kamida, e senga soti ni vinaka vi kenda tō, so ngana ka me tō na waka na numi tunga kina, ko ngai au roni kaya, ni nraki mbatambata vango, e sambo nduandi na kandrenre na nonda tō ngunu wain roka, ia, tōkila ni nondra wakasala tiko na vuni wai, ora na wengarawi tiko na beitambana ni mbula iso, ia na nonda ngumatua tiko ngā, e na ngunu wain roka. Ndo na kau, ndo wakasama takatali tiko ngā ni me buke anda, me rao ni nda na ngunu wain roka tiko kina, da makutu na ngunu wai, o ia na kena ndo woli tu e sona tawaya, me korea ni wango tawana tukina na me muai, mo rea ni wango e wakawurei viko. Ni korea dheani, kila e na malele nai lo mo ngunu wana waia. Baleta ni sona ngona da ke wakai senga soti ni mbiutu e nandona wanua, se tawa e nandona mbilo, se na tawaya me wakawurei tu na keni rai, e na senga soti ni na malele kina na lomanda tō me tō na senga soti ni wakawurei tu we kenda tō, So ngana kaya, e o mandanga, e andona kai ndo webu ki tiko wakalipu pi au, na tawaya wai, me urei dhani wango sa via ngunu wasaranga. Ia e baleta ni o ke la tiko ni nraki mbatambata, na ndrenre talitunga na nonda tō ngunuai. Ia, dondonu menda tō na sangatiko wangu matua walu na mbilo, ia na kaira tuku na kena ndau, kenda tō mandanga, ke waka tō walea manda mo ngunuai, waka wasoma, ngumatua tiko na ngunuai nroka, e na veisinga, ona wakilana kena vinaka e na yangomu, wakilana kena vinaka e na nomumbula, waka bimbini wunga be kenda tō ndo wuthe satu, se waka ni boraki tu be kenda tō, me tō laka ni tō leilorai waka wuni wai, me tō lako e ni walimbula. E ando na kairo ni tō na dhakava, be kenda tō na ndo kila na veisinga, tō sa leo tonga na ndo tō oso, leo na ndo tō vei tose aki, ndo na ka vinaka, ndo na katalanga e na vinaka, me tō na waka mātou te ki kenda tō kina ia, mataka lele mandanga sanga me ndo tō ngunuai. Me sa andua saratunga na nomu tawai wai lewu, me nomu tasi a tasi takarau na mataka, ni mbera ni onge lako tuiani na loma ni singa, ngai a kabi ngai me toma ni talitu na wai na ngunuai baleta, lewu ni nondo tu we lako aki tu e na loma ni singa, ko ngai a ngai ndrenre ni sandana via lako i walilai, na suasua, ndrenre mo na wangara na walilai, so ngana kaya ero ni tō na we waka na numi tuko ni kina, waka nuni vinaka tiko se vinga na vanua ni
ni sema tiko mai kena na kavi ni kua, singa levu ni kua, mataka ni kua, mbongi levu ni kua, veke mdo mai Ingilandi, o veke nda vakitali tunga yani. Ia kawa kai sange matai tiko ni ngona ni nomu ni sema mai ke na radio mbulando vata, o ke rea moni nge wa sea toka nga yani na noda tō vata vata ngo. Taui vura ke tiko na noda tō vata vata na radio mbulando vata. Ke re tali tunga, ke wakai tu e so ni tala noa, na viva no e so, ni tu mai kena, o ni vea tala noa tu mai, veke mdo na venga ravi tiko vir na mbumbu, and longa niu levungo e California, o ke la ni sona ngona, and do sotakai sona ka vata ke irna nonda mbuini ngoane, vira nangasi, and venga ravi tiko kina, and sambu ndo lasa ndina sarangai, ia, ke tō vea rongo da talengana i tala noa lasa i tiko ngori, waka bimbi tiko veke mdo mai Petaluma, so na i tala noa i tiko ngori, gai wa se tiko mai ena nonda tō vata vata ngoana radio mbulando vata, mena i lutu atu ni tavia so, venga ravi tukina, na viva no dindui, and the venga ravi tukina. Au vea tōra talangana ngona vinaka ngo, mi o waka vina vinaka, and buku ni vetoko ni, ke na nonda tō vata vata ngoana radio mbulando vata, tō samea dhawa tiko ngo, na lewa ni nonda tō matapu wale, ni radio mbulando vata, vitu sangavulu na undolu, na nonda tō lewa ni matapu wale. That's a milestone. Ka waka vinaka tiko ani kena ve kiomani ke te sarnando wa sea tiko ani na nonda tō vata se angani tori waka mamanda se angani ke tō waka wale taka na nomonindo ve toko ni tiko mai nomonindo wa sea tiko mai na nomonindo wa sea tiko ani na nonda vata ngoana radio mbulando vata San Francisco me kouti kanda vata tiko mai sa siva tangona tolu e na tinika dio na miniti ve kenda waki tali tiko ani do mbula vinaka tani ala Pauline Wainingolo vinaka waka levu na sema tiko mai na kavini kua wakambula talitunga ani, ve nau pasipa nene levu. Dombula vinaka wakambula sar talitunga o koe, vertona nona matapu vale, mai nambitu, kerto mai ketira, mai moala. Vinaka na sema tiko mai nau pasipa, mai na Marin County, wakatelanga kina ve nandua, litia lendua lodo, ke mbumbu Joe, rou tikongo mai Petaluma, wakanuni vinaka tiko ani ve kimun rawe, na kavi vinaka ni moni tendendai, wakatelanga kina ve Tan mala lina, ni mbula vinaka, ni taka ni usada putan dono na idhamuni. Arto, Sema sartiko mai nambitu, sa dombula vinaka na turanga na marama na ita, mai nambitu toka te levu, wakambula talitunga ni vei sala nanda na i vilawasa. Nimbula vinaka sala, wakanuni vinaka talitunga ni mai Cairns, Australia, au nui taka ni totoka tunan raki mai a Sanangori, totoka talitunga na venga ravi, e nandua tali na madha o ni venga ravi ongo, wakambula talitunga wana nonda i toka ni ka sema sartiko mai Mombasa. Kenya, thank you for tuning in. Please share our page. We really appreciate your support on Radio Mbulando Vata. Nimbula vinaka, do tali na madha vinaka ni venga ravi na madha ongo, na muni toka ningo una vuni ndakua, nimbula. Mai va kaungo ni ya va
mosi ni unanuma ndarube waki ole vakaraka kivanu watani ivola keina taleboni au mai bingoma ikurini na muloloma au na marroya na veive kaningo inogulewa
radio bulan do vata na itavi sero yasa mai ve mamando no kinangona tolu e nei kabibinaka ni moni tendendai kawalu ni singa ni bula January waka bula talitiko yani se venga na bono ni sama tiko mai kena e nei kabibinaka ni moni tendendai so singa tu siti tiko ve kimdo mai nonda waka bula talitiko yani onu itaka ni tosa vinaka se teka bubinaka na madhago madhao karua tiko ni madhawa ni bula bo January e baki bo talitunga ronondolu ruasanga bula kaba ia weekend to and bono le bongo Amerika ke bakai tiko na moni tuba na moni na bibuka ki tiko mbeka sa tiko mbeka ni tuba ni ngande and loma ni vida na ronika loma ni vida na madha mai ngoi o ke lani ke bakai ba ya oni sana rere boli o tito mbeka na moni tikite se ngai tal no tiki tiko mbeka ngo mena ngai boli na tikite ni waboki se ngande se ngole mbeka ni bakadakadaka ia koia duangan i tukutuku kauna numa me una we bakana numi tiko mandangani ni kua o ia me ndana reida tiko ke bakai ksavaru buka se tiko no moni tuba monina buka hena dona banua reida rawa na nomu app ena taliboni na binaka mo na download taksara mandangana app se wanga buka dava o nina buka tiko kina sara tiko ke na app na binaka me na download taki tiko e ambaleta na lenga e rasota kai tiko ngoa na kambani ni bebuka ki waka bimbi tiko na United Airlines vatike na Alaska ndarongo de tiko ke waka nda waka mure tiko na itukutuku e na nonda banua se na bonongo Amerika na moni madhango e na ndona ai tala no waka ndoma mbula sara ka waka samataka mo buka tiko e na ndona wanga buka na dona wanga buka mongai se lakutunga wango e madhawa sa dhangina leivi ndona e sa ni wanga buka ia waka samataka mandia e na kaya iado e na ndona wanga buka na Alaska Airlines e na moni madhawa senge wotinga ngo na ka ngara tuko na tiko na kenandau waka binubinaka nga ni sembera ni me sa tiko sa reidhake me sa edhoba na banua ka saro ni Lake Cruise tukinai sa buka tukina waka ndoya waka me senge sasanga dhake tunga na wanga buka ngo na Alaska Airlines ka sarange kinda dhalanga na pasindia ni ndua na katumba ia tuko ni kona reidhea ni ana katumba leka nga katumba leka ia na katumba leka e waka me mbotani tu e ndua na katumba karau ni $1 ke baka iado na lenga kila ndona lenga tumbu koso e na wanga buka $1 ia it's a door it's an actual door ia ke anda reitua ni ndana senga ni reitha me baka ni mbotani wena katu na katumba ia kongo ne arange kinda dhalanga na pasindia ni sa puka taki na katumba ngo gai baka samataka mada taka ke baka sandu buka o tina wanga buka da sakila ke tu ni ndala tu enda buka tu baya ko nga na tigo nga na nonda vakasa mani anything can happen na roni ndona ka e na iado e nda sana buka tu nga be ke anda nando be buka yake na buka tu e na roni uka na vakambauta mbeka ke nda sana ndi tigo nga ni santa masulaka tu na nonda i tostoso e na visinga ka rakila binaka tu o irna kenandau na o irna do reida na wanga buka sember ni buka o irna bulia me na wanga buka e sa na tiko ke dika na nonda nui na nonda nui da sa nui de tiko ni sana to dhoko ni seng ni dona lenga e rau ni na yado ni ndana buka ia kongo nea yado na lengo ia na moni madhao sengi wotinga ngo na Alaska Airlines ia gai tuku ni na Boeing 737 na kila max mbeka Boeing 737 e vida tiko na kena matangali e kona kena matangali ngo na Boeing 737 max koia e tuku ni sa nambaki rona dolu tin ka walu rona dolu tin ka diwa e a boa talenga kina na wanga buka ngo dua beira na Boeing 737 na go ka dua ya ramati ke saranga kina na pasindia e rabu ketiko koya na ngono go e sa tuku ni me sa kele ke de sarmandanga na Boeing 737 era e buka tiko e na maliua ke Amerika kara na Boeing 737 kede era wakanga takatiko na kambani ni bebuka yaki ana bonongo Amerika i rona kambani ngango tuku ni rona kambani lelebu ngango e wakanga takatiko na Boeing 737 o ya na Alaska Airlines ke na United Airlines wakasama takanda lebu ni wanga buka na Boeing 737 ka wakanga takatiko se buka tiko e na United Airlines e
vitu sangabulu kadhiwa. Vitu sangabulu kadhiwa kedhe na wangabuko ya na Alaska e ono sangabulu kalima na Boeing 737 e rito wakanga takatiko na Alaska Airlines. Ia, koia, satukuni me sa kele kedhe na ngonongo, me rao ni rapakandikewi talemanda wakamatilalai. Ia, senga walenga ni 737 ni Alaska Airlines ko na wangabuko yake na United ko na wakalenga itikongo na nonra na bitose yake. Uira kedhe na wangabuko ngo, mga waka samataka ni kila connecting flights may nandona banua mo sa sangati ko may nandona banua ki nandua tal na banua e bunga na ngauna e ko na laki ona lay sombo li buka talindo tal na wangabuka. Maybe tolu mbeka rua se tolu na banua i ko na lay kele kina monangeli adawani na banua sa sangati ko kinai. Ia, ko ngonea e senga walinga ni rito kele na wangabuka ngose na wakalengai o ira na pasindia karasa wali na non tikite mer na buka na wangabuka ngose na flights ka tiko kinongo na Boeing 737 na Alaska wat kina United na wakatalitunga kina na vei na wakalengai talitunga kina o ira kedhe na connecting flights kedhe koia ke waka tiko na muituba menda na bibuka yaki se mona buka ni na dona banua na loma ni rua se tolumbeka na madha o mengo ke waka senga ni dua sarna bula ena binaka menda na reida tiko na nomu app ni bera ni onge lako ni na rara ni wangabuka mo na late check-in dona ka binaka ya menda na numa tiko bikenda tau na bibuka yaki onge waka samataka na madha sa oti awana numa meu madha sa oti awana numa meu tal no takeani na wangabuka ka boda mai senga ni boda kena ki ni rodhonga e roa na wangabuka mai na rarani wangabuka mai chapani rarani wangabuka le mai chapani ke lavi ki mni talingana sando wakamuretu na itukutuku na ve se wura ni sana ririro ngoda talingao ni saraba talimbek nga goendo na wangabuka waka usa pasindia ke nando na wangabuka non rito wangabuka na Coast Guards mai chapani e dhonga tukuni ni senga beka ni matata na vitartara viro na wangabuka e ruango ke rito mai na tawa ia e wati koe angai na kai e tali vi au ni waka muri tiko na tukutuku ni non rodhonga na wangabuka e ruango ni orto ke ni ira ke tuku ni tolu nan rau bakadada na pasindia ka rabondo tiko e na pasindia na wangabuka ko usa pasindia yani senga sarangani dua vira e lenga e maboa se mate e na dhonga oia baleta ni tuku ni na nonra totolo na nonra e papalo ira na flight attendants ira na vingaravi e na loma ni wangabuka ya ni kelinga vango ni dhonga na wangabuka ni rasombo kedhe senga sarangani dua ira e maboa se mate e na dhonga oia ando na ka dori tukutuku ni kabi wakurumbuitaki baleta na dhonga ke bakai ko sarava na dhonga oia it's a miracle ni senga ni dua lenga sen dua e maboa dina nga ni rito na lenga nga iado wakadirlo loma ni rito mate kedhe rito lewe lima ka rito tiko e na bondo tiko e na wangabuka na non rito wangabuka na Coast Guards ka rito a dhonga ia aunge wakasamataka na bingo na kedhe undo bondo wangabuka kina do lako mai nungu wakasama wadha ke baka yadhan dona lenga balete ni do tuku ni me bango nango ner lako mai kina na wakamadhala ni do sengi bondo ni na wangabuka do lako mai ne wakamadhala mo kakua ni o kouta ni dona nomu yaya no personal belongings ke baka sa yadhan dona lenga do vidi dek no wakasama wadha mando ki munie na dhava meka e rau ni una kila me una kouta watakia o that's precious ko itiko no nongu kato me una kota watakia o ke ka maniado endo na lenga wakadala kai do wati ana nongu wakasama na vingo na ke de wondo wangabuka kina ia wakasama taka ni sa yado na dhongo ya mai chapa ni tuku ni yang ana karada ka ira sa tu dake nga sarlako na tol nan rawa wakadava seng ni dona lenga which means ke ka maniado dona lenga forget about your personal belongings santo ko mandanga ni dana numa na yau ke wura se vadava to sanga mandanga no do tumbula ia so ngana ka benda na ve wakana numi tu kina o waka nui ni rau ni dana na numa tiko ni sana yado ke mani dona ngona inda tu dona vanua mani yado dona lenga na bimbi ni nonda do waka muria ne waka roi suli mai Radio Mbulando vata San Francisco me kuti kanda vata mai
Dendram beka nangola ni kibalilo te buku ni oso pakadadaka. Sen drakindrakita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu be Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Do yan rubina kana maraman naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gay totoka na buno ni kana. May namenda to with niti, kanay baga singilebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Ang magkalawa kay Mrs. Titilia Naitini, darungo di kina nabi ulutanga bimbi, kanda unrende na kina nabi talonota ki se usay na matanalevu, ulutanga di tosa kiliw, may iba giti kan daw velabeti. Romodan di 7 na 10 miniti na may Singatu City, 7 na 5 na 10 miniti na may Singamoniti Emerke. Nadamu ikalawa kay Mrs. Titilia Naitini, Romodan dundunga, go, may kauti kanda batamay. At radio mbulando vata sama e watongo e tini ka vitu na miniti me vana ka loko. Sivina vai na tini na miniti no te wasiningo na wakarutaki kanda weto koni tiko kina na Regional Pacific Island Task Force. Ninge sama tiko nga mai. So nga ni tukutuku ertondo nga ndreva na songo na Regional Pacific Island Task Force. Ertondo weto koni talito nga mai ana kena mai didi wakitiko na nonda watongo na radio mbulando vata. So ni tukutuku ertondo nga ndreva me mai wakasawu itiko yani. Ko yando nga me kadi wakitiko yani na non rito iwasininga ona ninguém sama tinga me kina 7:05 na tini na miniti da na ronga da talito kina ndo na non de wasininga ona ni toso ni wasotiao ni dawe kalawa ke rondo be tal no tiko kina ke Mrs. Titilia Naitini ya na vea kabi ni moniti ka usoreti kamni ni sama tinga mai ni kua endu wakalilai and then ronga da talitiko ndo na katkatoni ni nero be tal no na vida na madha sauti na baki sauti ana wakatangita kita leani na kabi ni kua ke rona ga me veto mani talitiko na gai ngole tiko mai o Mrs. Naitini na madha wa katomai yani 7:05 na tini na miniti na kavi vinaka ni kua na sere kataravango na veva kambula tiko kina ve kemando na sema tiko mai na kavi ni kua ndombula vinaka ni la chileta na wanga liva ke mbumbu harusa tiko tala mai Dillon Beach na vetinani ongo wakanuni vinaka tiko yani totoka na vanu eruli tiko mai kina na vetinani ongo wakanuni vinaka talitunga yani ve Eric Weston toka lawe loma nimbula vinaka Eric ni sema tiko mbeka mai ve na kavi ni kua wakambula talitunga ve Sam Bonromo vinaka wakalevu na sema tiko mai Sam ndombula vinaka wakalevu na vili niu tiko ene kavi ni kua wakatelanga kina ve text tiko arto sema sar tiko mai Palau ndombula vinaka mai Palau wakanduni vinaka talitungani ve Taniela Pauline Wainingolo vinaka wakalevu na sema tiko mai na Kelo ene kavi ni kua wakadhabatu na nraki mai sanangori nitaka ni senga soti ni kata wakatelanga kina ve Monita Sharma nimbula vinaka thank you wakatelanga Australia, ndombula vinaka. Wakambula talitunga yani ve nau pasipa nene levu na Ross, Marin County, wakatelanga kina ve litia le ndua lotho, ke mbumbu Joe, rausema tiko mai pedalu, mai ne kavini kua, wakatelanga kina ve Tinmala Lina. Vinaka wakalevu na sema tiko mai nambitu, toka tai levu, ne kavini kua, ndombula vinaka, wakanuni vinaka tiko yani ve kemando, ke kemuni ke desarna venga ravi tiko, ane ve vanoni venga ravi so, wakambimbi talitunga na vena numiongo, venaita,
Mari the Pita, ke mdo kede na nona matapu wali wambo ta sema tiko mbeka mai kinoia. E na kawini koa, wakambula talitu ngawi ke mdo na matapu wali na 5.5 TV Road mai kinoia. Wakanduni vinaka tiko yani, ke mdo ni sa watongo itini ka vana miniti, me vana kaloko. Nalenga
mosidina sarabeia mosibiau no uitau sai konoku seni daudau na matamulewa emo mosidina sarabeia mosibiau no uitau sai konoku seni daudau na matamulewa emo mosidina sarabeia mosibiau no uitau sai konoku seni daudau na matamulewa emo mosidina sarabeia mosibiau Damu kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Darungo di kinanabi Don't buy another lottery ticket before you see this. If You wanna know how repeat lottery winners Ulutangan ito sa giliw. May ibang giti kan daw belabeti. Romodan ni 7 na 10 miniti na may Singapore City, 7 na 5 na 10 miniti na may Singapore Amerike. Nadamu ikalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and radio bulan duma to San Francisco may kauti kanda batamay. Esenga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda tu kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na rewa bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiku ni driver, se senga ni waka motoka, kanda u dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na telefoni diwa 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni V121 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarabatalangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kina nomu mate ni katumba. Nongu chisu nongu badua. Dorongo de na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu we kemudawe California. We mamani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongo ene radio bulan do vata San Francisco me kauti kenda vata mai. So enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabi oke kena kauslo surua chutney kailan ko pata na kena pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Era sa nga no direct message virto giri nga kina bitu sa iba bitu tolo doon limono se o nga wala sa nga lito miko may nanomota na dio maluma Billy Street. O yan Santa Rosa, California. Era talaga ni rito ulit dilibot ka na kemo katalobo sing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. Radio Bulan Vata, Mekoti Kenda Vatamai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseyani.
Ongon ay rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Doa ngana i tukutuku e adorati ko mai ana non te wasininga o na ni rongo mai bala ni Songo e nei kapi vinaka ni moni tendendai ni ka lima nei ka walu ni singa ni vola January. Walu ni singa ni vola January. Beisurai titu ngai ani, beisurai titiko, we kamani ke the Sarana Wulioti and Fiji LDS College. Fiji LDS College e California. We kamani na Wulioti, mai na Fiji LDS College mai Tamavua, ka ni waka i tiko e California. Dua ngā nambose, na waka i dhura tiko ne ka rusanga bulu ka ono ni singa, waka rambu ka ne ka rusanga bulu ka ono ni singa ni bulongo, na bulu January. Matai tiko ni mbose, ka ngandre bitu ngā menda na yadhe ni kina waka leo lebu la ke beitalo no taki tiko na beka so. Membaleta na nonda toi songo ni Wulioti, kei na beka e sa artutubana tiko na leo ni committee, ena kena nanonda ngai tos tiko ani na mbakiongo kena veka tale so e rau ninda na bebo ke tiko kena birnongo ne buli ka wakatil nga kena na kena maruta ki tiko na mbaki lima sanga bulu ni korni buli na LDS Church College mai Tamavua. E ana wakarombu kongone ka rusanga bulu ka ono ni singa ni vola January, e ana wakaidori tiko e na nonreto i tiko na saumbuli na iau o ia mai na vitu diwa ndua vitu 43rd Avenue Sacramento. 7917 43rd Avenue Sacramento. Teko bo tiko na wakaikavi e na vitu na kaloko o te asa na gai wakaidori tiko na mbosi se na vibosaki ni kia nei tukutuku ma teila lai, rau ni uninge we tartareani ki serampal nanga sau, seo selina, saumbulina iau karau tiko talingayani and a messenger, kia wakai senga, ni vena kato non-rau namba, ninge we tartarmai, nangai suliani we kia mani na non-rau namba. Sana tiko talingani na tikin duangoa, na nonda tō wata na radio mbulan dua wata. Se mani songo tawanga e santo tau iabu takatiko, sendo sengai navu tiko mena tau iabu takia, nemba kiongo, na buku ngani sasanga ndo we sasanga tiko kena, se mani sasanga ni beibuke, se dua mandanga na kai dhaka menda mai sota tiko waka beo kani, kem do na songo se na koro, na lotu ni koro, lotu ni tikina, se mani songo tawanga, se mani tawanga, e nomdo i tuwa tiko na mundo sasanga, e nemba kiongo rono dolu rusanga bulu kawa, go endo na ngoni sala rauni na bebu
levu ke te koe ni kena na Radio Mbulando Wata e na kena mai kadhiwaki wali te koe ani na nonta wata watongo na Radio Mbulando Wata San Francisco me kau te kianda wata tiko mai. Ni wakotanga mai we au una buninta kua se raunio ni mbiuta talenga mai kena nonta tō Messenger na Radio Mbulando Wata na Messenger rau talenga ni wakota mai we tali ma te kimbau and Messenger talenga. Au be tor talenga na ngona binaka ngo me waka bine binaka kena wakaritaka ani ni te sae dhoma mai ngona vitu sangabulu na undolu na leo ni nonda matabu wale na Radio Mbulando Wata saka levundina na waka bine binaka so muti kona we wakalonga tataki ni tamanda sa de sara kena nomu ni ndui matabu wale ke de sara binaka waka levu na ndo wasia tiko ani na nonda wata watongo we kemanina sember tiko ni wasia we sureti kera talitunga ke raunio ninge wasia toka ngayani na nonda tō wata na Radio Mbulando Wata tawi burubura ke te tiko na nonda tō wata watongo ko ia na buno tuku neni kinea se mani a sei burubura dhavo ni tiko kena tumbeka na itala noa o ni be wasia mai se ndombeka na ka ndombeka na ulutanga o ni be na kata menda na mai be wasi takatiko e na nonda wata watongo ka marutaki. Dola tu na katumba ni watawatongo na Radio Mbulando Wata mena mai wasi tiko kena na nomu ni tala noa, na nomu ni wakanananu, se na ulutanga dhavanga o ni vena kata mena na mai vei tala noa tiko kena na nonda watawatongo na Radio Mbulando Wata. Ongo nai rongo mai wala ni songo and a Radio Mbulando Wata San Francisco. Me kau te kianda wata mai. Sa mai sivi tonga na vai na 5 miniti e nandona ngau na leka ngaungo dan rongo da tiko kena na nonda I wasini ngau na ni karatoweto ko ni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force. O ia na sivi na vai na tini na miniti. Sema tiko ngā mai e na ngau na manda ngaungo anu be wakambula tuka ni kena veke mni kia de sara na sema rao tiko mai e na kawini kua ni mbula vinaka wakalevu na sema tiko mai. Vinaka wakalevu na do veto ko ni tiko mai kena nonda I wasini ngau na wata na vea kavi wakambula tuka ani ve emosi na sivi. Do mbula vinaka Pula vinaka naita mai ndena rau nandi vinaka wakalevu na sema tiko mai to toka tu nanraki mai asana asa wakarama na nonda vanua ia ke to wakilati kongo na nraki mbata mbata wakanuni vinaka talitunga ni ve Jim Serawai vinaka wakalevu na sema tiko mai Jim ni bula vinaka tawailangi semi vinaka wakalevu na sema tiko mai Pacific Harbour vinaka wakalevu wakanuni vinaka tu yani ve kimundo mai na Pacific Harbour wakatalanga kena ve naita mari the pita vinaka wakalevu na venga ravitiko e na nonda vebano e soni venga ravitiko kena ve kimundrau na ve tumbuni ve tinani nro tiko ngori mai na Dillon Beach mai I California latileta na Wangaliva wakatanga kena ve Eric Western toka lawe loma vinaka wakalevu na sema tiko mai bula vinaka Sambo Dromo wakatanga kena ve Textikor tu sema sartiko mai Palau e na kavini kua wakambula talitungani ve kemani na waka o loritiko sa sanga tiko bekani na li tiko vuni dhaka se ni sanga isuka ni bula vinaka Vibes, baby.
an original Pacific Islander task force, and a radio Mulundonga to San Francisco, Mekoti Kenta Patamai. Pesa mai rongo te talingona non de wasininga ona me waka e wakarotaka tiko ka vito koni tiko mai kena na Regional Pacific Islander Task Force do me wasi tiko ngani kena i sona i tukutuku ka rato ngandreva me na mai wakandeo taki tiko yani rato ngandreva me na wakana numi tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force into ani songo ka ndau tutaka tiko na vika ke te sara membale te kenda na ngole mai na wasa Pasifika kanda sa mai waka i tiko e na vanua liwongo Amerika ve matani tu ke sara mai na wasa Pasifika e rato tutaka tikongoa na Regional Pacific Islander Task Force. Nda waka benabenaka kanda kalongata tiko waka lewu ni nda mai seama tiko ke rato ka vewu ke sara tiko waka lewu nda waka idori tiko na ve kai so na ve waka raramataki mai na tambana nimbula e na ve tambana ke sara na ve ka ke sara me wakana cancer na TB test sena TB na hepatitis B na ve ka vao ya ka senga soti nindando taura tu wakambimbi ia arangai ndo reida na wakandindike na i wili e so endo tori mai koe asanga ndo nanumi kena sendo biu mai kena na i tukutuku me rawa ninda mai wakana numi tiko kena ngoe ndo na ka e sa lurai ni sa tosa daki tiko na i wili na kenda tu i wili se na i wili ni i tau kei se na ngoni ni viti kanda sa mai waka i tiko ana wano libongo Amerika ni rawa ni na waka lengai kenda ke waka i senga ninda la koe ani mendala ki ngarawi tiko waka wuni wai me waka na TB test ndongo na TB ndo tale na hepatitis B ia au via wasianga ani na weka rato waka ritaka mai mempeleta na TB na TB e waka dina taki waka ngoe ndo na waka dindike mandanga ia mai viti waka idore mai viti senga walanga mai viti na wasa Pasifika ka lurekina ni o kenda to na kai viti kento na ngoni ni viti kenda nei toke e tiko sare dhake na kenda i wili me waka toto watataki ke na vei matani tu e so me wakata ki na Kiribati, Solomon Islands, Marshall Islands, Vanuatu, Micronesia, French Polynesia, Guam, Northern Mariana Islands, Tuvalu, New Caledonia, Nauru, Palau, Samoa, Tonga, Cook Islands, Niue, Tokelau, American Samoa, Wallis and Futuna. E ana pe matani tu mai na wasa Pasifika ka turi mai kina na i wili ango la ke wakaidori tiko na wakandindike sena kena turi na i wili na survey estimated number of TB cases and TB incidences. Koia, e lorai ni o kenda tō na i tō case o kenda tō mai viti e tiko sa re dhake na kenda tō i wili ka tōbi kenda tō tiko na TB me waka tō watataki ke na ve matani tu kewe o ia mai na wasa Pasifika. E wakatelinga kena, we kenda tō na sa ngole mai kenda tō sa mai waka tiko e na vanua lewongo Amerika. Ka sa kere tiko kina o ia, menda ngole ani, menda laki TB test, menda laki ndike via na TB, o ia ke wakai sembera tiko ia. Na kai tō kalunga te kina waka lewo kenda tō, ni tō ngole mai Amerika, ni ia indua sarangana kai la waki, me tōna laki kota mai, ni mbera ni tōngai rau ni waka taki se me tōli waka e nandua na vanua. Waka bimbi tiko ngō ni wunga be kenda tō ngole mai, na ka ngai tō sana mai tō iawu kina, o ia na tambana ngā tō mai tō iawu rau kina, o ia na tambana ni mula se na caregiving. Koe ia tō kalunga te kena wakalewo kenda tō. Ia ni tō ngole mai, ndona kai atu sana na tukuni be kenda tō lako li kota mai na nomo TB test. Waka rau taki tū na kena rawa na TB test, dangole ngani na walni wai dawanga o boleka kina, walimbula dawanga o boleka kina, ke wakamanda ngai senga nindu o ki la lak ngani o li taro. Ia na kai vinaka kina ni ndatu sa leo tali tiko ngā na i tō case na ngoni viti tō sa mai wakai tiko ngo Amerika, ka lewu e rasa ngai ndo loma soli tiko e na ngonongo tō wakarau me rasa mana nomo ni wakatataro. Ke wakai senga ni vitartar mai ke kito na radio mbulando wata, bola ngā mai na messenger ke tō sa tō wakarau tali tiko ngā me ke tō na dovebu ke tō iani na wakatataro i so. Vemba kana vanua e rao ni o ni ngole kina mo ni la
laki turamai se li dhaka na numani TB test. Dua ya, kene karua tale au wia waka na numi kenda tale ani, ua sa tukuna tika na madha sa o tikethe ni sa tekubu nemba kiongo, tu sa tekubu tale ngana kena rawe kenda to me tu sa laki lore waka vuni wai, to waka leo fomu tale ngana medical. E andau senga tu ni rawa, we kenda na senga ni waka pepa kanda sa ngole mai, da mai tiko Amerika, yango e sa dola raramba saratunga we kenda, me da lako ani da laki waka leo fomu e na medical, me rawa kina ninda laki lore waka vuni wai, ka senga ninda sauma tiko kina indona kai. Da lako ani da laki waka tataro ko ni inda tu re tu, ka randau tu wakarau e randau loma soli tu ira nandau venga ravi tu e na tambana ni mbula iso waka mbimbi tiko e na kiana no mu lako ani mona laki waka lia fomu e na medical manta au sandu reida waka liavu ninda lako ani da laki waka tataro o ira na venga ravi tiko e na medical they will go out of their way to help you we talia mandanga se mani waka dava tu na itu waki ni no mu bula waki lavo se na vanua i ko tiko kina e ratona sanga na non ratu ingo me ratona vo keike moni me ratona vo keike anda ya na kai tali tu kina na vanua livongo Amerika waka mbimbi tiko ve kenda to e California ya tiko ngai na TB test na ndona lama ni vida na madhao me ngo na sana wakaidhuri tali tiko kina na TB workshop kana laki wakaidhuri tiko yani e na ndua na valni lotu se na ndua na hall vi ke mndo mai pedaluma ke wakai senga na laksar na laki wakaidhuri mbeka yani i Santa Rosa. Na kia ni tukutuku matila lai ni sama tiku ngā mai na kei wakasawi tiku ani na ngone sa wakandeta ki kina na valni lotu na laki wakaidhuri tiki na ndua na singa wakarawai menda laki sote ani laki wakaidhuri tiko kina na ndua na TB workshop ia e tiko talengana i tuwa me na wakaidhuri tali ndua na Fijian health fair. Ndua na Fijian ministry sena health fair ministry ka wakaidhuri na kia nei mata ia na mbaki sa otia wakaidhuri pedaluma rangole ni kina na wakailesi mai na vitambana ni mbula kedesara wakawonga na tambana ni mata ke na mbati ia au sa wakanui ni tiko na bula na mbaki ongoa ni rawa ni na ratona ngole talitunga ni na ndau wenga rabi mai na Dombeka na tambana ni mata, na wuniwai ni mata, wakatalanga kena verto na wuniwai ni mbati, ke wakai rauni ndua me na ngole ani, and health fair, the Fijian Health Fair Ministry, kana wakai dhuri talitunga ni ambaki ongo, ia nangai wakandita ki tiko ani na tiki ni singa kena vanua, and na wakai dhuri kina, sana kali wakitunga ani, moni ngole ani kina wakaliu lebu, baleta ni ratondo lako ani na vitambana ni mbula, na wakai lesi mai na vitambana ni mbula iso, kara lako ani rasuli etu ani na non rangauna, mera laki ngaravi kianda senga ni ndona kainda na soma kina kasala ki rauli teko bu sartunga kiana no muna lakani mo le lure wakabuni wai anda sangole mingo Amerika senga ne ulumbale ngana kai rauni ke tona do tukuna tiko ani wakawasa mai senga ne ulumbale me tō lako ani tō le lorai wakabuni wai. Io, iana ngana i tukutuku ka kere tiko mai ni songasonga na Regional Pacific Islander Task Force, mena mai wasi tiko ani na nonro te wasininga ona, ena kawi vinaka ni kua. Ongo na programo warotaki mai na Regional Pacific Islander Task Force, and a radio mulandonga te San Francisco, me kauti kenta patamai. Ana radio mbulando vata San Francisco, waka nui ni vinaka talitunga yani, se venga na vano ni sema tiko me kina, ena kawi vinaka ni moni tendendai, na ika walu ni singa ni volo January, nui taka ni o ni mbula vinaka tiko, se venga na vano ni sema tiko me kina, waka nui ni vinaka talitunga yani, en bevano ni venga ravi ke saro, ni sema tiko me kina, lebu tiko na longa niu, na buku ni vili niu e waka idhuri tiko na kawi ni kua, konga anda sa vili niu tiko, nda sa maro taka tiko, nda waka vini vinaka taka tiko, ni se rawa ni nda vili niu tiko, Bala te so, sana senga tu ni rau, ni ra vili niu e nangonongo, sar ngan dreva tu merle vili niu yonga sa senga tu ni rau, e na vukum beka ni, senga beka nga ni ra reida na rau ni ra kunia rau, endo na longa niu, se sa nanon ritu wakim beka ni mbula, sa senga kine ni rau vi ira mera laki vili niu, etu, se mani dhava nga na vuna, era sa senga kine ni rau, ni ra laki vili niu, koe na ka utugona tiko ni kinongo, menda waka vina vinaka tiko ni to se rau, ni vili niu tiko, na veilonga niu dhava nga to vili niu tiko kina, ena kawi vinaka ni moni tendendai, ne ka walu ni singa ni volo January, waka mbula tiko ani, wakatala kina na, waka nui ni vinaka vi, mai kuli vita,
Senga ningai mai tiki bunga vi rauna turang ambale ruongo na vewe kanike na vele levi ninra wa turang ye mebakata ki James Doughty rau sama ni maingele rua talengakin nama kamay na toso ningaw na kay City Veni Raturla siba na tinikaruan na 10 miniti e viti na basing lutulebu siba na ba na 10 miniti may yamarika na basing a bukilulu toso ningaw na vito kunikin na Divine Group of Companies Rongoda and a Radio Bulandova to San Francisco may Kauti Kanda Vatamay Doyan Robina ka naman raman na ita do samba di ba kusa-kusa iwe Yanra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka Kursan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simbang bakaw Gay way dala tu kinambat Ko yang serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko
Kaya kitusan ng berata ni mga singalebu, kitusan ng gali bagay kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu siya buka kabi, baraw tayo ito buka manggos ang gayon totokan na buno ni Kana. May namenda to with ni ti, kanay buka singalebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Ang dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadada ka? Sendrak-endrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki, may vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Ruwa na bima maniona na kabini buko lulu bay Kemando e California, bima mani duwa na singilebu ni lotu lebu bay Kemando e biti, and a radio bulando wata San Francisco. May kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. Itigo kaya kina nakakana mga biti may bakana kokonda. Lobong, benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalo sa tabiok. Nakakana po mga langi may bakana steak bakayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kini kanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and the lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Ang bani manray pay kay na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Vio, Tolo, Dundo, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, may kauti kanda vata may San Francisco ki Burubura. Sema may ngay wasya.
toka na i tavi seroia mai ve chale mareau ve waka marota ki te koe ni kina ve kenda kau te kenda tale tunga ni waka malua and nromu ni singa ne kawi vena kani moni tende ndai ne ka walu ni singa ni vola January nromu ni singa tiko ve keito me waka ni sa waki lei tungo na nraki mbata ka waka nui ni vena ka tiko ani se venga na vanua ni sema tiko me kina and kawi ni kua so mbeka na vanua e se waki lei sartunga ngua na toan rani singa senga i singa levu tu na vanua so na vanua ke la ni sa bongi levu saratoka be ke mdo mai Engilandi waka nui ni vena ka tiko ani andona ka inda rongo ave tiko waka levu ke waka inda ndo waka muria na i tukutuku e na nonda vanua se na nonda borobora dona ka e waka vuve tal no sarationga waka levu na kena san waka mena na AI Sando rongo dan beka na AI se senga. Artificial Intelligence, waka mbauta ni weekend to mai vitin do levu tuna kena vital no taki. Sendan do saraba tuna ale alo na robots, Ia, Kongo sa yadun dina mai na kena ngauna. Yadun dina mai na kena ngauna ni sa levu sartiko na Artificial Intelligence, waka yanga taki tiko, ka sa tuku ni tiko na ngonongo ni na levu na dhaka sa na yaliani, Sa na yaliani me wakani sa na waka yanga taki ngona na mona liwa se na Artificial Intelligence and robot rauni da kaya me ravi susumitaki me na susumitaka na tamata kasana dhaka nga kina na mona liwa se na robot Artificial Intelligence me wakau tukone tukone ngo ia ana kai riba mbita ki tikina ni sana levu na dhaka e na susumita kina balimbale e sana lilai na dhaka me rauni na dhaka kina o kenda na tamata tambuyani ia kongonea au wakasama taktiko vera na ngone buli na ngonongo se rana senge sasanga tiko me rana senga walenga vera na ngone bekenda talinga na sama tua toka e dena binaka ke wakai senga ni ndona ka e nda waka o sosta ki kenda tuki na ngono ko dena binaka me ndana tomana talimanda na nonda buli ka me ndana buli da talimbeka nda tur talimanda sona ka roni ndana buli da ka me rawa ni ndana dhaka tiko nga kina koe ando na waka na nanu ke la ni na vevu ki tiko mbeka waka levu ke waka enda na waka samataka me ndana waka samataka waka bimbi waka enda na samai tu e na bura levu, e na pe mata ni tule levu e so, e na buku ni dhaka. Se mani dhaka dhava mandanga o sa dhaka tiko kina, e na binaka mona wakarida tali, vetal na tambana, e tiko e na bono ni dhaka unguri, e rawa ni ko na bulida, me na tosa dhaka tali kina na nomu kila ka, na kena vosa taki oro ni kaya, vosa taki waka wapalangi na to still be employable, to be marketable, me rauni nanga yadha mai bango endo na visa ui bono ni dhaka e rto sana ke latiko na bosa ni dhaka oi o kongo na dhaka enga rabatiko enga rabatiko nga endo na me na dhaka batiko endo na tamata endo na me ena senga ni rauni na sosomita ki koe endo na misini se endo na mona liva se na artificial intelligence so na kawaya rauni na wakawura wakasama tukina koea ondo tuko na tiko yani na kamanda na bata na radio bulandu bata e sa oti na ngona ka tokila se na recho me bakai tu akila mai tu tumbu dake me kina na recho ya ndambi te nga bango bosa tiko senga ni nda sarava tiko na koe bosa tiko yani se kadikadi baki tiko yani e ngona kena sa tos tiko na ngona with artificial intelligence arao ni mai baki nango na nonda tu bata ngo se na kambu rakin baka roniu kai ai do sari sartoka migori do saravia toka mai na nongo me kadikadi baki tiko ningo waka me rosa sema bata na recho bata ke na recho yalo se na television me waka ndandu kilatu ia ngo ni sama indambi tiko ngo e watu ngo na nongo waka sama ko ia au na seanga ni oda na ndau waka vini venaka tiko ni kina vike muni e na no muni ndau sama mai no muni ndau ase tiko ia ni na nonda watu ngo maleta ni sabe so tiko na ngona sana senga so tini levu era varongo ada tunga na recho na ngonongo e sana vango internet radio sena website radio sena podcast ya na kena sabe so mai na
na kakamburaki me wakain da ki la mai, vesau tiko me vesau wata kena ngauna kena sa rawa ni wakainga taki na mona liva se na artificial intelligence. Kongo tu sa mendambe to Kongo, o ia we watungo na nungu wakasa me na visinga. Dina niu mendambe au kathi waki tiko yani na sere ke na tukutuku ni vei voli ke na vei ulutanga iso rau ni undo mai wasia tu yani ko na numa ni na do vei ke tu so na kai rau ni da vei wakarara mata ki tu yani kina so na kai rau ni na vei ke tu so na kai rau ni na waka vei waka ungeti tumbeka na ulutanga vaya ia. E na veisinga kewe, e wātungo na nungu waka sama na dhawa tale mbeka e rauni una dhakava, me waka vinaka takikina na nonda tō wata na radio mbulan tō wata. Me rauni na waka tō reda ki takikina na nonda tō vese matitiko. Baleta me rauni na sala wata tiko ke na ngauna, ke na tosani ngauna, ke na artificial intelligence me waka tō vital no takatiko ngo E ndonu me na wātiko ea, se mani venga na vono, ni venga ravi tiko kina. Kai manda, ni venga ravi tiko mbeka e na ndona vono ni venga ravi ver na ngase ni tamba ngase do tiko mbeka na bumbu se na tutu ni ngarava tiko au wakambauta ni ke wakao ni na reida ke wakao ni na ndo wakamuria tiko na itukutuku e na visinga na veka e tosa tu na nonda vura o ni na rawa ni na wakasamataka i ndona ka se rua. E na nomu ni venga ravi tiko ngori vera ni tambangase se na vanua dhabanga o ni venga ravi tiko kena not necessarily na caregiving e na vetambana tale so ke wakao ni na raiwa politiki muni o ni na rau ni na tura rau na ndona ka se rua that you can do me wakatore daki takikina na nomu ni venga ravi me salavata tiko ke na toso ni ngauna me rau ni ke maniada ndona ngauna tōna reda mbeka na bosi ni dhaka Dontonu mena sa na wakalili taki ngo ndona ngoni sala roni tōna maruru i lavo kina, se na wakalivu taki dhaki kina, na nonda tu i lavo, se na production, me leilai na tamata dhaka nira tōna reidi ke mnia, nira tōna kai o Kongo senga Dontonu mena tiko ngau koe, tōngan revi koe, ngan revi tiko na nona venga ravi, senga ni rauni na sasomi taki koe na misini, se na mona liva, se na artificial intelligence. So ngana kai Dontonu me tōna wakanananu tu kina, na tos ni ngauna nda sa tosa tu kina ngo senga ni ngauna me ndambi tiko nda dhaka tiko nda waka wele tiko moade tiko na waka samai wa tiko ya unu itaka ni na yanra tiko na nonda tō waka samai na mbaki vo ngo runa ndo rua sanga vulukava. It's not 2023, it's 2024. Ka wakakina na kena sa toso tiko na ngauna. Sa wotongo e tini kando na miniti me 5 na kaloko, 7 na 5 na tini na miniti, dan rongoda tiko kia na indona ni robe talanoa ke Mrs. Titalia na tini, na ngauna ni dhawi kalawa, go indona katakatoni ke roa sabi talanoa tikina na vida na mada saoti se vula saoti, koe ana toka rua te kitali tiko na kawini kua, au sura tiki mani ni sema tiko ngā mai kina. Sera katarawangona ve wakambula tiko ane ve merea ni kewe, ve naka wakalevu na sema tiko mai na kawini kua, wakambula tiko ve ngone leo yambaki tini kawa, miliame. Nimbula vinaka miliame teru vinaka wakalevu na sema tiko mai na Bryce Street Bakango, Bryce Street me Rewanga, au nitaka ni maro taka tiko miliame na sereki ni vuli, Vambote nange tiko na vuli na vula January, na vula February, matai mbeka ni mada ni vula February, ka wakandonu na nongu nanuma, wakambula tali tingani ve aseli sa maka vinaka wakalevu na sema tiko mai, happy birthday talanga ve litiana ve tawa, marama ni yakita yawe kandavu. Dono mbeka ya? Nimbula vinaka. Wakambula tali tingani ve D Lady D. Bula vinaka marama na ita, wakanuni vinaka tiko yani ve Kemunrau and City Lewe San Francisco. Wakatalanga kina ve Michael Giviti ni bula vinaka. Bula vinaka Selina Watuwoka, wakanuni vinaka tiko yani ve Kemundo mai serea na ita siri. Nita kaniando bula vinaka tiko, wakatalanga kina ve emosi na sivi ke kemundo ke desara na sema tiko ngori mai Nandena Rau Island Resort wakanuni vinaka talitingani vi kemundo na kavini kua dana te ronga damandeani na sere ke andi tatila na kavini kua mai verto na Buddha roka wakanuni vinaka tiko ani andi tatila se vinga na vano ni sema tiko mai kina na kavini kua.
Saleh
Davo kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Daurungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kanabi talonota ki se usay ena matanalevu. Ulu tanga di tosa kiliu. May boyong giti kan daw velabeti. Romovan isipin ang 2 na miniti eviti na may Singatu City, 7:05 na miniti na may Singamuniti Emerke. Nadaboy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romovan dundunga and radio bulan dova to San Francisco may kauti kanda bataman. Muna nga na nalimu so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka sing lewu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na bay matanggali kaka na tipgina mebaka na karikua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso ng dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure na kaka na buwa balang mebaka na steak gay baka loka tabyo kaya na kuslo surua Otat ni, kailan ko bata na kaya ng pie ng Bani K na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo doon limono, se, o nga wali sarang alito mito may nanumota, na dio maluma Billy Street. O yan Santa Rosa, California. Erang talang nga nirito ulit dilibot na kaya na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Endona mate kuniti wale bubekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Ekunei ni ndua mana bayatini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matembo na hepatitis B. Ongo libu dhake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikontiko. Mebakani sanguso tini kene bakatakila kila se symptoms. Bakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ya ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau Drena na tutu beto seki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan kena lewak suburi ani nanomu yaya. Maina nonderto stoa kena nomu mati katumba. Nongu chisu nongu badua. Dorongo de na vima mani ono kena vitu ene kawni bugululu we kemudawe California. Vima mani rua ene kawi kena tolu ene singalewu ni lotelewu we kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogavia na Radio Bulan Dovata San Francisco, me kauti kenda vatamai. Era radio bulan do vata San Francisco samai sibitang kona 5 na miniti ana dona ngona leka ngon da sana sema sarati ko nikina ken nonde wasini ngona vaka madawa na dawe kalawa kerondo mai vital no tiko nikina ke Mrs. Titilia Nitini ka vito koni tiko kena na JJ's Food Shack mai Santa Rosa ia nikua me vaka vakarita tiko nia and na rongo da tiko ngai do tale na dona ni robital no ke roa vital no tiko kena and vida no mada sauti ken mai toka rua te ki tali tunga me nanda leo tiko ni porokaramu e ne kawi ni kua e na madha katu mai sana ngai me toma ni tali tuka ni kina e na ngai ngole tali mekin no Mrs. Titilia Naitini wakarua tale e na kawi ni kua anda na runga dha indua tale indua ngana katukatoni ni nei rau we tala noa e na vida na madha o sauti e na ngona pia wakambula tuka ni kina ve niko salandua ve naka wakalevu na sema tiko mai e ne kawi ni kua se ve ngana vono ni sema tiko me kina nimbula ve naka wakambula tali tungani ve kemundo ke sara na marama na turanga do Bengaravi Tukongori mai waga New South Wales e na buku ni Bengaravi bula vena katuranga yanu la vetimbali suban do bula
vinaka. Wakambula talitungani ve asa eli sau maka vinaka na sema tiko mai ne kavi ni kua. Ve wakambula tiko wakanuni vinaka talitungani ni singa ni sudhu. Vua indua na marama e wakarita kati mengo koea ni saya lewa ngasi saratoka. Mbula vinaka. Happy birthday Litiana Vetawa wakanuni vinaka tukani ve kemuni. Maina vuvale rokara. Wakambula talitunga ve tuvili ve ramburau. Nimbula vinaka na ita wakanuni vinaka tukani ve kemundo. Wakatelinga kina ve mereani keve. Wakanuni vinaka talitunga. Happy birthday ve Milia Meteru, ni wasutiao. Milia Meteru, happy birthday. Maina Bry Street, mai Rewanga. Edo watiku mai nikua ne ka tini ka vani ambaki ni nona mbula. Kono be baka mbula talitinga waka nui vinaka tiko be kemuni ke sarana. Edo wataliku mai nikua endua tali na nomuni ambaki ni mbula. Waka nui vinaka ni na vunga tiko na nomuni visiga vinaka mai muri. Happy birthday. Mbula vinaka D Lady D, marama na ita wakanuni vinaka tiko ani vi kemundo and the city live with San Francisco. Wakanuni vinaka tiko na vuku ni Vengaravi. Wakadura tiko na kavi ni kua. Wakatelanga kina vi Michael Luviti. Kila nakanga uruni tuku na nia. Ngole talangan do talangan bono ni beda bumbati mele wakavinaka tekina na bati muni. Wakanuni vinaka tiko ani. Bula vinaka Selina Vatovoka.
There's one simple vision hack anyone can use to Kalawa improve kay vision. Mrs. So Titilia you can say Naitini. goodbye to your And a optometrist rito for ko ni good. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. And a radio Bulanduma to San Francisco. Mrs. Naitini, berni darubi talnoa, te rongo di manda na ikaw ni non daru programa na kavini koa. Nadawi Kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. And a rito ko ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. And a radio Bulanduma to San Francisco. Yan da baka binabina katiko kina JJ's Food Shack. Rauni do may baka idur tiko ni kina na vitala noan, dan do may rongo tiko kina non de wasininga no baka rautaki na dawi Kalawa na via kavini moniti. Bula vina katali Mrs. Naitini. Ni bula vina kauna. Wakadava na Thanksgiving na moni madhaongo do volleyball, levo no mundo volleyball and a Black Friday. Senikua Cyber Monday. Ya vina kauna iyo kita sara kalili vina ngone. Sara volleyball ya senga ya dakanga na kanapata. Totoka. Akani kita rin le sota kita pamatubo vale with our extended families. Wati kira non ritoka ni roto na lubiki rawe. So ndana singa vina kani kim le sota matanga babio kani nda kanapata nda ba vina katarati ko na bola nda samay rawat tiko na buno liwang ko Amerika sa nakan samay rawat tiko. Dina. E dona kau baka samataka ni na singa go na Thanksgiving o te ame tangai baka toto batataki ke na singa ni sudu baleta ni e baka samataka na singa ni sudu o kenda benga na lotu baka risto e da kilana imbalin dina ni singa ni sudu ka titombu na nonda baka na numa na singa ni sudu sema ni singa daba e singa ni sudu. Ia na ka indu te kino nge baka samataka na Thanksgiving go into na singa e roni ka ni baka na numa o Merika to doko Merika to doko se mani lotu baka risto se senga and then baka and then natura ke baka bimbi na singa go na Thanksgiving doe age ke na karua talenga na singa ni sudu e veve sautu na singa e roni ndar leki baka na numa ki na singa ni sudu baleta ninda ke latigo na karua sanga bulka lima ngani singa na Thanksgiving it's the same day every year vean baki ke na woti ni lotu levu ni vulo November and vean baki ka roni kani saya sararo ni radaka takira tukina na matapu balir na bitokani me dalaki maru takawatatiko na singongo na singani Thanksgiving do vatiko ana nungu bakasama tambeka no menirai Iyo una da nga dona kau baka mi nakataka ni nga may reida na dava na non do ni la bunongo e holiday saranga na Amerika to doko dina kaya na singa ni baka bili na kay Thanksgiving Day ye kita unta na singa kitolikana patakina na Thanksgiving Day but kir extended families na tarata na taman na kanya tikin na taki gori doko saranga na kanataki na lakatukin na cranberry sauce na kumala weekend pero ngora si potatoes inse sangay badi pa matal takanyo o Mr. 19 o ingo nakakani ng lamba kakanda ni dengi lamba na taki kakana sa tawa ya na matagali karo sa tawa noro sangay buto kami na bonongo pero narala ko may that's why we celebrate Thanksgiving menta pa nakataki ko na buno libong go Amerika weekend na gay murimay dapa nakataka pero na may tawya ike may tawya takto na bonongo o kentang ko kenda na gay murimay kenda sang may rip takto kenda may maru takto na wika binaka erawa nga may kinoira rosulim bulakina matay ni tamatambya kasi hindi na iti ko yung Native Americans o yung karangay lakamay from erang bimbi may nilandia meron may batang na bonongo di na todo ko ya te bakanda rida era maru tak magalibe holiday to the American na Thanksgiving yan na sinisudo senga binta geredi ko una ni bonongo Amerika milioni na vita matar tungo milioni hindi na nanda bakambauta dina kenta na celebrate tak na sinisudo kenta nga na lupto bakaristo
Yana kai bibi kina na Thanksgiving, mateni ambaki na nongu senge ya dhamai, baka mi usenga suti ni kilana kini mbalimbali, apart from knowing it's Thanksgiving, iyo, watu ya utia usenga suti ni utoro baka bimbi. Mateni ambaki ya, nge karuni ambaki, sa baka mi usanga tura rau mai na dhava na imbalimbali Thanksgiving, monge reda ni o irango na tamata ke de Amerika e maro taka se baka na numa na singa ni Thanksgiving sa me dava tiko me ngondo na kanu do na maki kina singa ni Thanksgiving na singa ni sudu kento sa kilatunga ni balang singa ni sudu ke na kain da tondo da kava na singa ni sudu Naka wakalewa Mrs. Naitini na nondaru ulutanga ni kua ua wakamadhala takatiko ni ndoru na tomana tiunga na nondaru vital noa mai na vida na madhao sa oti ndoru vital noa tiko mekina na ulutanga ndoru sa tura tiko mai mea dhova tiko mai na madhao rua sa oti ka o ke la na taro mbeako ni a wakari takatiko mai ana nondaru vewa se tiko ni sana laki a dhova tiko na ngauna sa rarawa tiko so takai tiko na rarawa o tēnā ni ngone se o nona leo ni vale e sana ngai wādhapa e adhui we na ngona dhapa me sana ki la kino koea o sa roti o ngo se ndondonu me sana mbiu kina ndone sana ya ndo talne sana e soera na roni kaya se anga o kenda menda vo sota tiko ngai Iko mo ndondonu mo vo sota tiko ngā na kanrenre iko la kuduru mai na nomo mbula wakawati ya na vo nondoro asa mai dhava tiko kina dhava mbeka ni sa wakarota ka tiko mai menda mai menondi te kitaki na singini kua Pinak vali vuna da o awat tiko na mai mendor tamani tinga na vital nongo baleta e sabi e tra vali wena na bola matango na Facebook na baleta na bula wakawati ke na bula ni be wakatotongani au reira tal tinga mai viti na noa kento erto sa moni tina noa singa na noa sa na vosto minister ni marama oli ke na tega butan nga launch technology national plan of action tega butan laki no to 16 days of activism against violence on women and young girls and of course children ya kwa matiki ni mentaro tomana tal tinga au ba nak tatalanga una ulo kana no au parang puno takna no datalana kabi tan latte kya anona ulu tang sarngana turanga puno wikito na no families kaya wastal nga kaya na matabu vale kaya wakambota klani lebuna ken sabi tan latte tingan na we bakatotonga na matabu vale ubena katimentar na let's look at it from another point of view let's families because of all that we need to discuss so that we can save families. We save lives and we save families. But if we can't then that you have mind that bubuli, tan that klanga, don't matubale. The family is the basic unit of society. A family. Ni vinaka na vimbudi ni menlo mani matubale. And may vinaka na vikake. No the bimaluai can vinaka dona bonua and don't it percent dona kormbeka. So the family is so important to discuss and because that is the basic unit of society. You know, marriage is a lifetime commitment. Awat kuno posai balatana kuno kinaya au kuno kinaya balatana kuno kenta baka mau kinai Karena ngonet sali baka mau kina una ni dan gleng duri matan tal bat kirna we kandar tu merawit takna nonta baka mau kenta tu nei kya til death duas part ya sombe karasin tu kuna ya kaya ko tu kina that marriage is a lifetime commitment iya una ona tipu nei kya yo kenta rangai lo tin dor bital no ikwan get ko at what point do we exit yani sa stab kina bulo barbara en loma ni mata vale yo why is it a marriage a lifetime commitment iya en around ni a lifetime commitment kaya ka oraw na wetin non roto yago eraw commit te kirao raw baka wetin sangay ti kono non raw tu come back nambala to non they have set goals kena karu it's a sacrifice so na come back and do the cover kaya come back kenta rumbak do kantabak do kantabak de kilain do ni labuli wala ko chiki kya ya on finance so na kabesa na musu
So mbeka na bonuan do hangout kino o yiko batikia na marama se o turanga e kilani na kota mena lenga e na nomro bimaluai we're going to cut off some of those relationships or net yang ona na sacrifice but kena ka tol na personal growth tol na kango ko enda na rin tiko na bula mama tubo male ko na rin tarava ke endo na matubo bal se na bula ka biotini between so it's a commitment sacrifice but can katol na personal growth and the tumbutiko esi etunte kani when it's a personal growth kan mambalya and a tiko nan duindui differences between a couple or when the children come in when they start having children and the television in bulaya so and the tumbutiko and the sotabutiko on the differences and how we handle all these issues we have to grow personal growth. But when you said na ngoni kutuna kinikla ni sa dala ko ngona meli na kandala ko rum sala ko na bi pala sala ko na bi mokwe sala ko ti ko babala bati kini bi wato tonga ni matabu mal ko tarong dana tarong mai when do we exit when okay also na la ko ikena in cuando ken tatawa till death do us part yo sen kam dana lebi mokutiko sendali awtiko yo ve kenda lo kento ngoni viti quando tau iavu e na lotu wakaristo se na bula be volatan bu kla kuni tuge kai ke po kana biblically separation is allowed separation okay remember separation and divorce are two different things separation is allowed ke po kai so e para rong ting mai ya ni le reve ana mateni cornida wase vit tin kandua allowed but for those who are married I have a command that is a command that comes not from me but from the Lord. This is Paul's words in 1 Corinthians a wife must not leave her husband but if she does leave him let her remain single or else be reconciled to him and the husband must not leave his wife. So in this case, if the Bible says it, the separation is allowed. So of course there will be differences. And the willing na voltambo kena na kelatiko erto mandana erna wunda many voltambo parama second there is no rambula. There's so many dysfunctions. There's so many flaws in the relationships. But we have to learn and we have to learn how to handle these issues when it comes because I'll just go back to that marriage is a lifetime commitment so yeah but when is separation allowed you can separate yourself when there is violence you can separate yourself but separation is healthy for marriage. You go and try and change more rhythm. Reflect it can help to gain perspective on our relationship. If you can go to counselors. We can sali na counselors whilst on that note na parang mai this is an important issue to discuss or Mrs. Bonrom guidance counselor may USP o sa tu may Sacramento we came in is Merani Bonrom o kanga sa tungno mo in rendrivo amin do la may on air eraranga biko kaya pa erna rani giriani vano na telefoni o kanang tumberi right yang dona opening satu ke ave kemuni oni ngandra pa moni tumberi we kemni sambulo ba ko tiko no tiko Sacramento se vinga oni rengiri tiko klaun nagarin bitet talen non nambani telefon ni rengiri ko ni roni bitang no kon ngarin tumberi kemni senga we kemni na ba ko tiko we kemni tan ngani sangai we bosa tiko courting those then relationship young people you can always call her and she will advise you I would recommend take ko bagalem batin ko dona marama tumberi usar nga puli may USP o sa ngoneleo o may bakawati una arto na campus crusaders ngo murato ko nga balela no sa bakawati kina
kero sa wakalubeni, kero sa tibu beni, do yo tamekito do live na kaila ko kina, and I'm home alone with the children, with the babies, eh? So I used to cry a lot when my husband was not at home with me. But though kero tikon down the secondary school, boarding school, and he goes back every at night on Christian fellowships and all that. And I missed out. You know, it was like I was missing out on something. Because I may dona text go be miss bon romango o converto is, you know, I can't go through this. You know, he's always going and I'm just home. Yes, I to no was maybe Mrs. Bon Romo ko recommend go. Nangonong go anit sengay bakalubin lalay no ministry o irna lubemo. So I was homebound to actually train up my children. Ang nakatagtala nga, nerto tinga na Campus Crusaders de erto tigan go Amerika. Erto ngay bako tenyi biyaw, erto na ngoni Amerika to chikwalike. We had a network. Erto bako tenyi biyaw, o live na tapes klan ngoni sa cassettes kina. Mo kero do barang of the two on the role of husbands and the role of wives in a marriage. Ya ko buke kiro to men nero tosting men nero bula bakawati. Kaya kung tiko, ni wala ito na wala tamba that separation is allowed. Kaya bala na kaloy kilati ko ni natiko na imbula babala. Yeah, but then when do we exit? At what point do we exit? Ko kunting may. So you can't separate. It depends on how long can you withstand what's happening. From a scholar, when you have employees, how do we terminate? How long are you going to tolerate an employee who is underperforming? If I'm questioning something 3 times, it doesn't work. Okay, you get out or I get out. Yeah, with me it's that we give them 3 chances. Yeah, maybe you'll be so. How long can you withstand it? You be iranga turanga era warong timai. Klati pakan go back to the only way you can handle your wife is beating and say moku. There are other ways. There are other ways you can handle your temper or your anger to deal with your spouse. Gonna be what tini do wango uno mono tukun mono wase do ngon me dunukin and do pagtakna class like reni toron na kami birik ko kino tina sin do kabaya sangay tukun bi ko rena nangoni ko do dunukin kakunyo o birik no tim Fabric no team, torna kangori, that object hit the wall. Walk out, those kind of things. Or mokuta na the other person, yes, so those are some of the things that they have to learn to handle their anger. Yang sort of tips la layuna. So that is my take on kila. When do you exit? Maybe go, okay, this is from a male perspective. Senga ento na puna mokutiko kina. Mokutiko na watina ito na puna mokutiko na watina. Dona kanda ro vitang takbal leuna. Iso kurang ni biter sing do ki matutok na wasa the communication skills. So stop now bengon salbangar ni barita kutikin that something is not okay. They start heating. But then, you know, like what kuna na mata Clive na live no programs metang gobyerno ng tanganya. How do we groom outside? How do we groom our boys so that they can have a good communication skills when it comes to talking with the opposite sex? And in relationships when they become teenagers, when they start having girlfriends, so that they can learn to have good communication skills. Ono bi say kya una bi ran ko kaiti so turang na kamango sanga mo kuti kun na buna, but you know, but then that tells us, okay, why are you hitting me? They don't come out with it. Yeah.
Dina tō dhoko, Vinaka waka lewu, anda waka rongo te kahawi Mrs. Titilia nei tini e nei wasiringa o na ni dhawu I ka lau aina vitoko ni JJ's Food Shack. O wia kota thaka mai Mrs. nei tini na kauni waka ritaka mai a member leta na matawu wale as the basic unit, Dange reidali sutale na waka tekawu. Na waka tekawu ia saranga na wano talanga e tekawu men dambuli mekina min dua mai na matawu wale, o kenda kede, and lako mai e na dua na matawu wale. Ia, me waka ni ndasari datu e na ngonongo, na bimbi ni matawu wale e talanga na vanua e sasanga tiko kina na te woro me tekawu na mai na nona waka dhadhai, e na mbula saranga ni matawu wale. Wambo take waka e nda turarau na tikino ia, Enda nangi sanga na nondi ngu tōdhoko menda roni na mena tōdhoko te koe. It's not easy. Ia na mbula ni matawu wale. Waka bimbi te umandanga na nonda mbula waka bewa tini. Na nonda be mali o umandanga waka bewa tini. E ondo rongo da e so mera sa waka ambaki tu mai. Tolu sanga bulu, wasanga bulu na ambaki ni nondra mbula waka wati woli mai. Au sando ngoro dina saranga. Au ngoro dina saranga. Kondoka ira, baleta ni wili talanga kino ki mondrau na naitini. Wili talanga kina nungu na nungu ta. Dona kana nungu do sarava non rombula. Yang do mo siti au ni isang ni vai au yawe. Ndongi batungo nungu taru. Why couldn't I be like that? Miu rithi rau na non rombula. Iyo, nungu na nungu ta. Na veba no ke ira ke na kilei rau na kila ni rongo e rondo veimu ritu. Titile ke urea e rondo veimu ritu na veba no ke ro la kova. Yeah. Fast forward, au sa mai tikongoa sa baki lima sanga bulukan duongoa yau. Yeah, o tia sangai mai dua tale na bula waka wati sa mai tiko tale kinango au sangai sanga tiko na nongo ingu me tōdho ako tiko ngā me na kakua ni kasurai. Ko ngau tuku ne ai senga ni rawa. Ka ngau sanga indo wakana numi nai tātu ngā kina. Na numa tiko ke wakanduru na senga ni wakali uthi tiko na kaluna. Vingona kede na kasura na rombula. We always have to put him first, wakararawi tiko buai na vingona kede. Dona ngonea, ango kila au senga ni kila, whether it's a mentality, Ira na turanga e vai anondro wakasama. Is it just a Fijian mentality, Baleta ni o sa vangoia. Wada mdur sa lako mandur le counseling. Yo kirongo kiro sa lako duruma mai nambula wakawati kavoro. Sa kirongai mai toso tiko ngoe. So gai raun yo ni na taka tiko ike. Nindas a vida mai na nondambula wakawati. Sa lako wata tiko mai ke na nomu baggage. Na levo na baggage e kautiko mai, sange mo sanga mengi mai ndua wata kede na baggage ngoe. Kongo nea, duna singo sa vango, wada mandor sali counseling manda, wakabi o kendoro ngandreba kila ena vinaka, there's no harm in it. Baleta ratu o ira karabuli da tu na veka vango, sombeka na kandoro senga tu ni kila, sombeka na, libsar na karo ninda na bulida, wada mandor lako manda. Hangi kene so mai, senga o sini ve counseling, Konga ya, asange ngumatua nga, tekindur. Ngumatua te nga ena masu, da sana wakararawi te ngai dhake. E ndua tale na ka uvea wasea, wakasamatanga na ka ni wasea mai Mrs. Naitini, na nioira na turanga, kua rando wala kukau a vera na watinra. Uvea tokarua takatale, o indua kau lakuduru matalanga me nambulea, violence, O sange ndo watingo na nungu wakasama. Baleta mbeka ni o ira wakata kira, senga ni lomanira wakata kira. Baleta ni vango, o kenda mantanga, o kila ni bunga be kenda na marama, na roni na wakandina takana tikinango. Nindona ka iko dakaba, iko kila ni rarawa kina na watimo, iko talanga iko na rarawa kina, So we try so hard men da kaku ninda dakaba indona ka iko kila ni na rarawa kina na watimo, because it hurts you too. O te au sange ndo lako nungu wakasama mi ureidira na turanga ko e sando non rei sautunga ni lenga tō dhoko ngā mera sa vimoku, mera sa vimoku. Ndo ni romba se
na kena tautu mandanga na bosa, me waka me tautu na bosa, me sa rauni ko kilatu na bosa, e na kita sa ratunga koe na nonei tautu ni bosa, me rauni mawua kena na e lui koe na lui na watina, nonretu na. Na kai ngendo lako tiko botu tiko me bia, ando na tiki ni wala tambu, ke waka iko o lomani koe, iko na senga ni wakararao tiki koe. Yo koe me waka ni sa ke muikasa, as your spouse, you would not want to hurt him or her. But tini ko sakila, iko ba mosia tiko nai ngona, se nai lona, iko ba mosia taltinga nai ngomu, se nai lomu. So then it goes back, na tiki no bia kota dake mingo, then duam beka, e vunga vi kenda senga tuni kila how to even love ourselves. Yes. Iya, nalalom. Hindi na Iko mantanga wakatiki ko, iko siyang tumantanga ni ko lomani ko wakatiki ko, Wili talanga kino kenda na maramai. Kaya una kwa tumango cloud o dono ngono doro bitano taktiko na nonta how you behave e tobo bulivi you learn by seeing kala ni tumba de kitiko mai kenda sarapa tiko na bulo kenda na ngone inda ngone ito tolo sar nonta na kanda reita pati kena kanda rongot yeah, so the children they are good they actually they imitate us mo kila talka uir tala na ngone kaya quando dong garo na kinanira sa mga nalaira politiko, everything that we say or do, the teachers, they go and tell tales in school to their teachers. Hindi na. Trust their teachers. Kaya man dong garo na kin son kanong daw tukunas datakaw in front of them. Some children they don't even love themselves. Daraditi ko son niranggasamay, they keep hurting others. Because they never knew love in their household. Ang lo manimay rangon yung bili rakitunga dar to sarang mga ile weekend dar ito tunan lo mani ko revul sa even some teachers do that balatan daw rambulang amen rambula that was the lifestyle they grew up with oh you gonna sing rot na ka you think you're going to no toto ni bosay we record star celebrities tungkol darong son testimonies nakarala ko duro mamay it's that when a teacher says this o can't ndalot o kenda enda sa lot to kenda don menda kile kenda vinaki no na kalo elo mani kenda so ko do tuntungan ni kena na bimbi ni nondambulo ko to me why I say na nondambulo na ito ke don tamate bugini binang na mata buwali si nondambulo ni nanda ena pa buli may vali ni binaka may vali wati kena lotu wacha wati kena kaenda buli ni nda sa buli you increase your knowledge from studying, from going to school, from learning. And even now, recommend we can let America. Try and go to some adult. You're interested in go. Short-term seminars me buke kenda tikmo na nambulang ko kati ko kena nambula bakawati nambula be maliwai. It's the life of relationship. You relate to your spouse and then your spouse's both sides families and friends. So sangkailan ko taki kana networks ko tunetiko for a marriage to last a lifetime it includes commitment, sacrifice, but kind of personal growth. I got this from Gottman Institute. Don't go to make valuable information when it has to do with family lives or relationships. Yeah, but no, and then talking. But can karong ikot ko mo iko non taras ni tasaraw na volatam nombro matabali ng gas to how did my mother do it? Until death do us part. So with me, although man, I couldn't be like my mother. We just like, oh no, I'm not having this. I'm just walking out. But ni koreli tingo riko tukuno tiko iko ni matabubala kambuli na nakalo eno na takasara na tebor me wasya na matubal kem kangan daro tebo may kiauna vetali na kana may pero mo biutin kero maninta lebu na ngona we throw in the towel but saroy ko na wasa may tumba ko atukon na ngone the third party when the third party comes in speaking to one of the spouses onga yo makatundali nga kaya sa parang ika ngona ko na may bagmo na kastura
which happened in the Garden of Eden, so yana kami sa rabo vikim nyana bawati ni tikongo lebu nga una so weekend sabo kana no mudunru banga no spouse ik sabe le baro co-information mai so le vangar dan beka ver mai tumba Vangar Lomani. vangar lo money, that's it, pity party, you take your pity party to a third party. Hindi na to doko Party to a third party and it ends up breaking your family. So mendayan rabo tikia weekend na bakawati dan rabo nakachika Vikiraw sa ko tulitik nga rabo kabit tukuno tayo sabas ang ulang bengko ni rabo bakawati esanga ni raw ye me bakani ke rabo kandi ke rotik that marriage is a lifetime commitment and we know that the devil is working so hard to pull us apart and break our marriage. That is why we always go separated and we reconcile. We learn, we learn who are our real friends. That's one. We cut off those that are not. So now no deba karaw ko isang ibinaka and na biso taka and na wati ka kutulitiko. Marriage also goes with our personal growth as couples. Vinaka wakalebu au maruta walebu na nomuni kutada kamengore that separation endondonu ke waka sa do mai ndorango nea ndandu tu manda ndandu leva ka sama teki kianda tu manda sonongona go meu tuku na saramandanga waka ndondonu sonongona ndo rei lesu gona nungumbula nga waka teki au ndo rei lesu sange do watungo isa undiva mandanga meu ando vosota tu wateki kaya Onde vamos mandar meu outro rio tu ngapa kemalu meu sota tu Io sangendo bakamenge flashback mai na veka ya doi. Lius kutikendo lius talemanda kinataro ataronga ni at what point ka osaki kilaki na senga go esana senga ni vinaka baleta ni ke baka usana kila ni na rauni na bakalengana nongumbula sena nonra bula nangone ke waka me sana laki adhaba na o saki latunga na i tosongo e na li adhaba na vonua ia ke waka usenga ni na dhakawa indona kai. Io, o tia sabida wata me ngone mbaki o sange mai relesu to me sana ese tu bati ko ngaya se senga ni indona bisau. Koe abaka me undo i alo baka dengu tikina that I made the right choice ke waka senga kia mani indua na vanua wakaloloma se vanua dhasare li tini kina na mbula ni matavu vale non rambula na ngone no gumbula talamandanga wakate kia we separation is good ko ngai anda sana masula ketik nga na non te tostos na bisinga senga ni karara na mbula ngoe asenga ni tukuni na raw wakandi taketik nga we wakandi taketik nga ni na non na bosa nga ya ke wakaenda na wakararabi tinga bua, all will be well. Tau na tangi ni kua, ia ni mataka na roni na vinakadaki na bulai. Dotang beka na kau ni vio sia Mrs. Naitini? Iya, ko nga na kau na ono be pandi tak weekend we are trying to save lives, we save families menda pakalele takana kona 16 days of activism gwa ka tumebiti menda boluta na bulni be bakatotonga ni motapomale balete sepalanga ni mavoti kino robo ka biotini I know that the husband after doing that and on focus on otia san gay lakto on the stage and ngai isa I should have done this isa na rektal to some mavoto tina how do they nita tamatanga ubakambuta en aloma en ita na kaya kawa balete ke vakaisia sa navatiki ke vasa sail na loma sa loma kwa ya uno kono tuntinga nga kin kla we have to work on our marriage but gena karua na nonda na bulanga ni nonda na biolo mantik ni doe makawati asang ni do sambudin teme okero na bimbu ndangon se kito na pasan letos it was till death do us part I will stress it again. The family is the basic unit of society. Separation is biblical. It gives the couples time to actually reflect on themselves alone. Can they change or can they not? But can corona divorce?
awatukuna divorce and separation are two different things, eh? Mhm. Yes, so sana yado Mindanao States na divorce sana yado, eh? Mhm. Berarti na indo virau sana lay nangonan di separation na sana lay sa taptal mekan indo sana decide to Move leave, on. eh? Mhm. Ya sanga inon raw. Yo kenda na lotu da kilachiko divorce is a no to nan pula bakaristo, eh? Yo ko una bito to kay tia una pa kanino na nakatiko, eh? Ninda lakabuti ko na ngona ni festive season. Mhm. Manda na ready tiko weekend kena na matubu male me nakatiko na tabi maliwai, eh? Venaka vakalevu. Mrs. Titilia na itinio e ai na dhawi ka lao na vei tokoni ni JJ's Food Shack. Kera mai vei wa siti ko yani na vei ulutangi so. Ko buta tiko na non tambula, na non de tostos na bula ni matavu vale ka kero waka nui nui. Ni vei ka kero ndo mai vei wa siti ka tiko yani. Na rao ni na vei waka en rati tiko, waka raramataki. Soli waka sama ka vei waka ungeti tali tunga. Se mani waka dhava na e tuwaki ni mbula o ni sotakai tiko ni laka dhuruma tiko. En kawini kua. Sana mai dhava tali tunga ikiana, non de wa siningo na vata. Venaka waka levo Mrs. Naitini, ka lunga ta tiko na madhaongo. Darungai mai veto mani tale na madhao katumai. Vinaka una. Nadhawi Kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a Beto Gonini JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Bulandumata, San Francisco. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi na dalo sa tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak baka loka kina coleslaw. Woo-wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and the lomo ni madhawa. Daw tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani manray pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nrato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ Dendram beka na ngola ni kibalilo tira buku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakita beka na itos-tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Ruwa na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. E senga dina ni kara rawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na rewa bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tuna senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda u drena na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voli-voli. Rawa sara, we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua. Merto wakarotaka katalada mai na nung ni voli-voli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 ono Saivarua. Erto ngarap talangan kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nonto stoa kena nomu mate ni katumba. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Ana radio bulan do wata ono itaka ni oni a marutaka na I wasiningona ni dhabu I kalawa ke I titilia nei tini ana veito koni ni JJ's Food Shack ana kavi ni moni tenda indai ni kawalu ni singa ni vula January da mai rongo ve tiko ando na katakatoni ni Nairobi talanoa na mother o ni oti na Thanksgiving. Kau sureti kamni ni ngai sema talitiko mai ana moniti ana mother o katumai sana ngai mai tomani kianta talitiko kina o Mrs. Titilia nei tini tana ngai me rongo talanoa talitikina na vekai so yadham beka na singa ni sudhu ke na wakatawase ka wakanuni vinaka tiko ani ni tosa vinaka tiko na kena maro tiki tiko na mbaki vou mai teka bu vinaka na mbaki vou ngoro na ndolu rua sanga vulu ka waka ubia waka vini vinaka talitiko ngani kina we kiamani ke de sara na leo ni matabu wale ngo na radio mbulando vata sanda mai adova tiko na wili levu na vitu sanga vulu na undolu vitu sanga vulu na undolu na nondo to leo ni matabu wale na radio mbulando vata ka levu ndina na waka vini vinaka ka kereitu ngā kena ke rawa ni uninga inda wase atale to ngā iani na nondo to vata na take te tiko ya me tona e dhawa tiko yani na ndua na nrau na undolu na nondo to leo ni matabu wale na radio mbulando vata levu ngani no muni wase yani na kena vinaka levu talangana ulutanga inda mai dhaura ki tiko na nondo wasiningo na vatongo levu na bulangi rando e adho tiko mai we tartar tiko mai sema tiko mai na ve se vuruvure so ka ndando mai rongo I tala noa tiko kena ndando mai mbulango di tiko ni kena na nondo to vata vatongo na radio mbulando vata ka ngonea au sureti kamni tau sema tiko ngā mai o tina ono e na tini na miniti nda na sema sar tiko ni kena ke na ndua na nongo turanga ni na mosi ratu I wheremi bua se rau e ana nonrato sana mai sa mai teka wutiko na venga ravi ni Sky Trade International mai teka wutiko na moni madhango na ngai mbiuta dhaki tiko ani sona I tamba me ndana reda tiko na vekai so e rato sa mai wakai dhora tiko rato venga ravi tiko kena na nonrato tambana ni venga ravi na matangali venga ravi e rato na mai venga ravi tiko kena se sa teka wuta ki tiko kena e na moni madhango na kena wakamatai lalai au suri tike mni ngona kena e amoni sema tiko ngā mai ke rona ngai mai weitala no tiko ani ke na turanga kai liu tiko ni kampani ngo ratu I wheremi bua se rau. E ani sivina ono e na tini na miniti waka nuni venaka tiko ani se vingana vono ni sema tiko mai kena na kavini kua ni tosa venaka tiko na kena ngaravi tiko na itavi keve sara o ni venga ravi tiko na vevono ndui o ni venga ravi tiko kina e na kavini kua wakilai tiko na raki mbatambatawe ki tau e na e sai California ngo i andina ni ke tau mbatambatatu ke tu sanga ni wakila na udha de vata me wakaira wakila tiko e na vea sai burubura vea sai merika taliso verto mai na toka laus e na East Coast erto wakila sarti ngango na levu ni kena lutu tiko na udha de vata tukuni ni tini ka walu na indi na kena wawaku taka mando ya sambo wanga ya ngai vatale ai indina ni ndarea ni wango e re vinaka tu na kena ndau lutu tu na udha de vata ia au senga ni wakambauta ni nirnando vata ke kenda na kena na nondando maro tak nda tali tak tu na rede ani o ira kara tiko saranga na vanua ka rawakela tiko na lutu ni udha de vata e na ngauna saranga ngo koia a vikimdo na wakela tiko ngori na tonra ni singa mai na moi rani nonda vanua mai viti o sa wakanuni tiko ani kau o wakambauta senga ni madala na taronga ngo e vinaka dai vikimdo mundo tiko mai sana ngori sendo tiko mai sana ngoi na batambata se verto karto wakela tiko na udha de vata ya tini ka walu na indi na kena wawaku koia sa vinaka mandanga tu tiko ngana vono tu tiko kina tu sa waka vinaka taka mandanga na itu wakini nraki tu wakila tiko veke tu ena sai California ngo e to toka tu na nraki dena ngani samba uwa sarto ngaya na batambata sa watongo e rua na miniti me ono na kaloko waka nuni vinaka tiko ani na kavi vinaka ni moniti andai na ika walu ni singa ni Bula January, ndombula vinaka ratu vini Prakash, mai vingori rosanga bula ka ono na degrees up north, mai New Zealand, kata just like Fiji. Ia, o kila kem tu talinga do wakila na uda de bata mai sanangori, na nomdo nraki batambata na bula batambata na bula chune chulai vaya wakambula talitinga ni ve aseli so maka vinaka na sema tiko mai na kavini kua happy birthday ve litiana ve tawa wakanuni vinaka tiko ani ni onisa dhava talamini kua ndo tali na nomani ambaki ni bula ro
na numi talitu ngā kina o te maleti ki Abigail Rokaran. Rombula vinaka. Mbula vinaka Drew Grace. Waka nueni vinaka tiko ane na vuku ni venga ravi waka idhuriti na city level e San Francisco. Wakata ngā kina vei una isi na mbose ni mbula vinaka yadha. Mbula vinaka chona adha ni koro. Venga na vano ni sema tiko me kina. Ane kavi vinaka ni moni tiendendai ka wakata ngā kina vei sista. Matelita seni kuradhiri. Happy New Year. Happy New Year. Sandende koni ali mai sista. Au ni taka ni mbula vinaka tiko. Wakata ngā kina vei D, Lady D. Waka nuni vinaka tiko ane vi kimunrau mai na city. Niko salanduandua ni mbula vinaka. Do mbula vinaka mai Wagga New South Wales. Laveti mbali suva. Ke kimdo ke sarna venga ravi tiko mai Sanangori. O we waka mbula talitunga ve mareda lalanga vesi. Sandende senga ni rei tiko mai o maramatau. E onu itaka ni mbula vinaka tiko tau venga na vano ni sema tiko mai kina. Ane kavi ni kua. Waka mbula talitunga ni vi kimdo na sema tiko mai ngori mai Nandawa. Do mbula vinaka na Ndrevula left. Wakata langa kina. Ane MK Cake Hub. Mbula vinaka mele ke heri. Waka nuni vinaka tiko ane vi kimunrau. Ane kavi vinaka ni moni tiendendai. Do mbula vinaka. Sa ono dono na kaloko ane radio mbulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata tiko mai. No manito kanigo uno vuninda kua. Ni mbula vinaka. Oyandra de kalatu nonguna numa nondarunga una seni rosiko sambiu kibawalangi osangolekina au mode bakada rakida tunambula senga tale nindua saiko nga au nanuma au tuya wasaramai mai mbola tangane na una vambe kale yendaruna sota tale Seni wata lili nongu ndalomani Viria wanongu wakana nanu Wakadiri loloma nondarunga una Ikondina na yalewa angu mona Mainanga una Daruveira matakina Singasara ni alirawa Votuveia matakamira Ise sombo nongu liliana Vumba uvoleka rosivula Singatale nindua Saikonga au nanuma au tuya wasaramai mai mbola tangane Diria wanandomdombo na una vambe kale Lendaruna sota tale Isa sobo nangulewa Movola matamai veia Banduana que me romo Ikundina na elewa andomona Ikundina na elewa andomona Au tuya wasaramai Mai mbola tangane Diria wanandomdombo Na una vambe kale Lendaruna sota tale Isa sobo nangulewa Liliana leilewa Banduana que me romo Ikundina na elewa andomona Iria wanandomo Seni wata lili nongu ndalomani Viria wanongu wakana nanu Wakadiri loloma nondarunga una Iria wanandomo Seni wata lili nongu ndalomani Viria wanongu wakana nanu Wakadiri loloma nondarunga una Iria wanandomo Seni wata lili nongu ndalomani Viria wanongu wakana nanu Wakadiri loloma nondarunga una Ikondina na yalewa andomona
Raunda turang ambale ruongo na bewe kanike na beile ledhininra wa turang yeme bakata ki James Doughty rausama ni maingele ruo talengakin nama kamay na toso ninga una kay City Veni Raturla siba na tinikaruan na 10 miniti e biti na may singlutulebu siba na ba na 10 miniti may yamarika na may singa pukilulu toso ninga una vito konikin na Divine Group of Companies Rongoda and a radio Bulondova to San Francisco may kauti kanda vatamay JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak bakaya loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya itigo talanga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandray pai kaya na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima manindu na singilebu ni lotu lebu bei Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simpang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan gori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singilebu. Kitusan gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge. Katalaw baga singilebu siya baga kabi. E baraw tayo ito baga manggosang gayong totokan na buno ni kana. May namenda to identity. Kanay baga singilebu siya baga kabi. May baka na baga sekera. Na sui. Ikatawuteke. Roro baga lolo. Kaya na vida tale.